масъалаи иваз кардани ворух бо ягон ҳудуди дигар вуҷуд надошт ва вуҷуд дошта ҳам наметавонад. айна барои он гуфта истодам ки дар расонаҳо ҳар гуна хабарҳои вай баромадааст. ин корҳоро ин масъала фақат ба воситаи вай ҳал намешавад. он чизе ки комиссияи байни ҳукумати ҳарду ҷониб кор кардааст паи 19 сол хеле заҳмат кашиданд. хеле ҷамоати диҳоти ворух хеле сол шуд омода будам, якчанд бор омадам ва имрӯз дидан кардам аз чандта кӯчаҳои худи шаҳр ҷамоат диҳот бисёр зебо бо заҳмат кашидан амода кор. қариб ки проблемаҳои масъалаҳои соҳаи маъриф аз байн рафта истодааст. хоб корхонаҳои хурд бунёд карда мода кор ки мардумро бо кор таъмин кунем. 519 километри сарҳад муайян ва мувофиқа карда шуда лоиҳаи аҳднома дар бораи сарҳади давлатӣ барои имзо омода шуда буд. тибқи мувофиқа бо ҷониби қирғизистон аҳдномаи мазкур бояд моҳи майи соли 2016 аз тарафи сарони кишварҳо ба имзо мерасид. бо пешниҳоди ҷониби қирғизистон мо ин санадро дар ҳукумати тоҷикистон баррасӣ намудем ва расмиёти дохили давлатии онро ба анҷом расонидем. аммо бо сабабҳои аз ҷониби тоҷикистон вобаста набуда имзои ин аҳднома доир ба қитъаи мувофиқашудаи сарҳад то ҳанӯз сурат нагирифтааст. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳарчи зудтар анҷом додани расмиёти муайян кардани хати сарҳади давлатӣ байни тоҷикистон ва қирғизистон манфиатдор мебошад ва дар сурати ба имзо расидани санади зикршуда аз нисф зиёди хати сарҳади давлатӣ делимитатсия мегардад. як нуқтаи муҳими дигарро низ таъкид месозам ки дар тамоми муддати гуфтушунидҳо яъне таи 19 сол масъалаи иваз кардани ворух бо ягон ҳудуди дигар вуҷуд надошт ва вуҷуд дошта ҳам наметавонад. айна барои он гуфта истодам ки дар расонаҳо ҳар гуна хабарҳои вай баромадааст. ин корҳоро ин масъала фақат ба воситаи вай ҳал намешавад. он чизе ки комиссияи байни ҳукумати ҳарду ҷониб кор кардааст паи 19 сол хеле заҳмат кашиданд. хеле таҷрибаи муносибатҳои байналмилалӣ нишон медиҳад ки робита бо ҳамсоя кишварҳо бояд бо дар назар дошти эҳтироми комили якдигар таҳаммулгароӣ ва арзгузорӣ ба манфиатҳои миллии ҷонибҳо баромонда шавад. вобаста ба ин бояд гуфт ки масъалаҳои баҳси марзиву ҳудудӣ мувофиқа намудани хати сарҳади давлатӣ ва аломатгузории он раванди мураккаб буда ҳалли онҳо муҳлат ва заҳмати зиёдро тақозо менамояд. шумо хуб дар ёд доред ки ҳаллу фасли сарҳади мо бо ҷумҳурии чин чӣ қадар давом кард. баъди иттиҳоди шӯравӣ мо қариб 10-20 соли дигар 500 километри сарҳадро бо ҷумҳурии мардуми чин ҳамсояи бузурги худ ҳаллу фасл намудем. табиист ки чунин баҳсҳо бояд бо дар назар дошти манфиатҳои дуҷониба ва дар заминаи асосҳои ҳуқуқии тасдиқшудаи тарафҳо ҳаллу фасл шаванд. тоҷикистон бо мақсади ҳалли масъалаҳои мавҷуда қатъиян ҷонибдори гуфтушунид ва дарёфти роҳҳои
حلی متقابلا سودمند با در نظر داشتی منفعت‌های ملی هر دو طرف می باشد. با استفاده از فرصت بار دیگر به مردم شهر اسفاره و دهات واروخ چارکوه مراجعت کرده آنها را دعوت می نمایم که با همسایه ها در فضای دوستانه و همسایگی نیک زندگی کنند، با صبر و تحمل باشند، با احساسات داده نشوند، زیرا چنین مسئله ها نه با احساسات بلکه تنها با راه گفت و شنید حل و فصل می گردند. در حل این گونه مسئله راه دیگر وجود ندارد. ما ملت تاجیک از سر گذرانیدیم سالهای 90. ما میدانیم بدبختی چگونه وضعیت را مرکب می سازد. همدیاران گرامی، حکومت مملکت از مشکلات ساکنان شهر اسفاره و مخصوصا دهات واروخ و چارکوه آگاهی کامل دارد. از جمله در ساحه معارف، نارسایی مؤسسه‌های تعلیمی، نرسیدن تکنولوژی‌های معاصر اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی، نارسایی آموزگاران و مسائل دیگر وجود دارند که دایر به حل آنها به ساختار و مقامات دخلدار علاقه سپارش‌ها داده شده‌اند. علاوه بر این هنوز هم ناکفایه بودن شماره کارخانه‌های 3 ساله، نارسایی جایهای کاری مخصوصا برای زنان و دختران، کم بودن مرکزهای کوتاه مدت آموزش کسب و اختصاص برای جوانان و مؤسسه‌های تا مکتبی از جمله مشکلات ساکنان شهر و دهات آن می باشد. دایر بر رفع مشکلات ذکر شده نیز برابران و مسئولان وزارت معارف و علم، مهنت و شغل اهالی، صنعت و تکنولوژی نو و دیگر ساختار و مقامات مربوطه دستور و سپارش‌های داخلدار داده شده‌اند. ولی در برابر این محلی صاحبکاران و تاجران با ننگ و ناموس و شخصان سخاوت پیشه نیز وظیفه دارند که در سمت برطرف ساختن کمبودی‌های موجوده در شهر اسفاره خصوصا در دهات واروخ و چارکوه سهمی باز هم بیشتر گذارند. من در شهرک شورا بودم، جا را برقرار کرده ایستادیم، آبم بردیم. آبی که حال به شهر آورده شد از مسافه 16 کیلومتر برای 25,000 اهالی بسنده است. اکنون شهرک را آباد کردن در کار قرار حکومت جمهوری تاجیکستان هست برای بنیاد کردن خانه‌های شخصی با زمین‌های نزد حولگی 70 هکتار جدا کرده شده است. هرچی زودتر کمیسیون ولایتی در یک جایگی با کمیسیون شهری اسفاره زمین‌ها را با احتیاجمندان به یگان قانونشکنی تقسیمات کرده دادن در کار که مردم مسجدهای استقامتی سازند. مکتب‌ها را کردن در کار، قصر فرهنگش برقرار کنید، راه‌هاش پورا به انجام رساندن در کار، راه سطح بلند بین شهر اسفاره و شهرک شورا باید باشد. برقرار کردن فعالیت پررای کانی انگشت با تکنیک و دیگر سالهای پیشین در اینجا تا 3,500 کارگران کار میکردن، حاضر قریب 500. های کوشش کردن در کار، امکانیت ها هست برای مدامان در کار. دوستان گرامی، در همه گونه آبادکاری و سازندگی و تشبس های نیکی که در شهر اسفاره دیده می شوند، پیش از همه نقش بسیار ارزشمند جوانان وطن دوست و با ننگ و ناموس شهر اسفاره واضح دیده می شود. صمیمانه و برابر جان خود دوست داریم، آن را آباد کنیم و شکرانه کنیم که صاحب دولت آزاد، وطن آباد و سرزمین اجدادی بیشتاسا هستیم. همیشه سلامت و سربلند باشید همدیاران عزیز.